Mebila e tletseng dikoti ke bohobe ba letsatsi le letsatsi ba kganni, mme boetse ke yona e bakang dikotsi tseo batho ba hlokalang ka bongata ho tsona. Ke shabethile pothole last week, so di rime tse di 4 di kobehile ke tswa go ira quotation ya di rime tse 4 di rime le matare ba mpatla 8000. Koloi ya ka e kentse spare wheel ke kene potholeng ke tshwatlile rimi ha ile re ke nnete di tla lokiswa di kwala o ka ba bete e seng ho kwetswe hona jwale ho na le tse kae ka mo hantse ke tla tseleng ka ba ka tjuka wa bona ha ba ka tlosa ntotse ha o wela ka mo o shwele. Ho bona le ka sello sa bakganni se wetse tsebeng tse utlwang kgetlong lena. It's a massive drive, very ambitious, and we know that we are going to succeed. Ramotse wa Emfuleni o re tshebediso e fokolang ya ditekanyetso, tekolo e fofotsang ya meralo ya motheo le ho katwa ha dikoti tsena ka tsela e fosahetseng ke bona bothata. One of the things that we were not doing right as a municipality, it was putting a budget that must maintain or build new roads. Nakong ya ho katwa ha dikoti tsena ho boetse ha kgakolwa le website ya ho tlaleha dikoti tsena. You have two apps. So you have the Roads Authorities app, which it's being rolled out currently to all the 9 provinces and the metros and the local municipalities. Balula o re mohopolo ona ha se boikete wa dikgetho fela ke o ntlafatsa ditshebeletso. It's not elections, it's an outcry. We live with it. You are a driver, I'm a driver, you've got a relative, I've got a relative, I've got friends who have been affected with their car punctures and all of that. Mmuso o beletse ka thoko diranta tse dibilione tse 11 letsholong lena la ho kwala dikoti tsena ho phatala le naha.